Hii ni simenti. Na hapa ndio mfupa imekatwa, imeachiliwa. Sasa hii ni simu kwenda ndani. Hata kama juu imefunika na uchafu, nyama zimeoza hapa kama panya imekufa. Nilianza kugonjeka tu staili ingine, sijui ni mawazo mingi, sijui ni nini. Nilikuwa nataka kujiua. Usiku hivi niliamka, nilikuwa nataka kujiua. Lakini sikujiua, nilikuwa nimetafuta suka ingine hapo nijifunge hivi kwa shingo, nianguke chini kutoka kwa bed nikufe. Kwa vile nilifanya hivyo, kitu kikanikataza, nikakuwa confused, nilirukwa akili. Pole. Ukiniona hivi kwa mtandao, si eti niko na raha na hatuna kitu hapa kwa familia yetu. Mamangu ana uwezo na mimi mwenyewe sina uwezo. Nilikuwa naomba munisaidie, tafadhali munisaidie hii mguu, niende nisaidiwe, ioperetiwe, nifanyiwe vile itafanywa, nitolewe nyama zikapa ndani, zinanuka, hata silali, mimi sikuli, aka kutafuna wimbi badala ya kukula. Get the point. Take a step forward. Asense kero muntu naganete obogima obuya, kero muntu naganete atwara afya engiya, na kero muntu naganete atwara familia kwegokia nero. Korendete ribwase chifamily chinyinge. Netwatarira ase Kenyoro gia Gesonso village, Manga sub-county, Nyamira county, abwa sitoko chikonyora Doris Mora Ongubo. Oyo bire karwarete ase miaka 15 mogono. Natweresero obogima bwaye naende naki kiagete gocha goka karwarabo. Niga tuligiria ase amatuko amange turi kumukorera interview eye goetani meeting ebere bono. Nitangane kabisa ikongoro kudoli Mora Ongubo. Yes. Ngene Rusty Born. Yes. Out of 9. Je, mbiyana arenge, mbiyana igoretu. Yes. Mbiyana kienete. Wana eritu kerimo yarenge 207. Konyora nanyo mirumba kokonyom. Kere egirandi niro yasirete toka Endororo. Kere tuare koira na toka Nyare Road accident. Eyo yarenge 207 in November. Tuanyare accident ya sakuru kurongisa. Basi ya rekoro kumoro raina ya gwete roche. Yagaita banto 21. Koro 207 ya bobo gemabwana. Kebwarenge boya. Nigo narenge namenyete nyakitari sana. Ngairu tenwek. Tenwek nyangonyete. Riri 207 Rexon ya chite toka seri gukorochi nyakitari chia 6 toka cha Busongo. Ngamenya Busongo ema omwaka omugima. Una koro 208 ngarua 209. Kere namenya Ororo. Yes. Sababu namete na kirega mugongo. Dioteria rengori nene ne spinal iko nabunegete spinal cord. Ilikuwa nyoleta accident na ilikuwa bunegete spinal cord. Na nabunegete spinal cord. Yes. Nande nari nagetuga kogoroko kwa mwino rioteri kabarina. Magongo gatugara guchirogoro no kugoro guchimate. Egapweyo ne rioteri areri nene. Itare konyara gusoneka. Bare gusona nande chiatia choka. Chigos. So eli Uganda abete ndia kunetu. Ndia kunetu ekiagera. Konanga na kindari kongera ndare. That's why in the paralyzed. So esa idiore paralyzed na magoronsi kwa no kogoro koma. Kwanzia kwa kiuno kwenda chini. So both legs. Yeah. Nende kere konyora na chakire kobwena. Kogoro buno kwa right konyora gwachakire koigu.
konyora na chakire koigu bono gwachakire koba active gaika 2017 naro ngarwara serious ngaba inakoma sababu nare koromu liberera rinyingi kuara kutapika kila kitu nikapelekwa hospitali kupelekwa na wakapata hii mguu imeachana hip joint. Iliachana nilitibiwa nikarudishwa pa nilikuwa Nairobi. Okay, natemete koiru chinyakitari chinyingi nimewahi pelekwa Injury Spine Hospital nikaangaliwa mgongo, nimepelekwa Kenyatta. Hospitali ni mingi na tulianzia Tenwek, tumeenda Kichape, tumeenda hospitali mingi sana kutafuta usaidizi, lakini bado haijapatikana. Sipokuwa hii mguu nilikuja nikapata mtu akani advice kuna daktari anaitwa Dr. Nyakwara mwenye ako Suneka Mapo Hospital. Yeye ndiye alinioperate hii mguu. Ameoperate 4 times. Hii mguu sasa imeosa kabisa, inanuka kama panya imekufa mahali. Na nikienda hospitali kama juzi nilikuwa hospitali nilitoka wiki moja sasa. Mguu wanaosa juu lakini nyama zimeosa ndani. Lakini hata wao wameona hiyo shida ni ndani. But wao wana uwezo wa kufungua hii mguu. Nafaa ifunguliwe ndani kabisa. Jo daktari alioperate aliweka cement, akaweka chuma, akakuja akatoa chuma, akaacha cement. Na akaacha hiyo sima alichimba kama sewage. Sasa niko na simo kubwa. So tuseme mguu yako imewekewa simiti na chuma. Na alikuja akasitoa. Vile alitoa hizo chuma, akaacha hiyo simo hivyo sasa open. Ni tulienda Tenwek. Tenwek is the best, tena tulienda huko. Tumeenda huko kama wanaweza nisaidia tena. Wakaniambia nilikuwa nimeenda huku. Mbona niliharibiwa ndio niende huku. Wao wana mashini ya kutoa hii cement ndani sasa. Wakasema sasa ita niende Kichape ama St. Luke's Eldoret. Sasa tukaamua tuende Kichape. Nikienda Kichape wafungue hii mguu ndani kabisa. Sasa inafaa ifunguliwe, watoe zile nyama zimeosa ndani, watoe hiyo simiti, and then waone vile wao pia wataweza nisaidia. So unafaa kuenda Kichape Hospital? Anytime from now ama kuna muda walikupea? Mimi nikipata mtu hata nipeleke leo usiku ama kesho. Naenda juu hii kunuka, mimi sinda hata sikuli kabisa. Nikikula natapika, tena ninahara sana. Natapika na kuhara, wanasema ni hiyo usaa, ni hiyo nyama zimeoza ndani na usaa. Nipate usaidizi, mimi nipate hata mtu anisaidie, naenda. Pesa kama nilioperatiwa na 350. Mapo nilioperatiwa na 350. So huku pia ni expensive. Lakini unaenda kwanza usikie, lakini Kenya niliambiwa nilipe na chef yangu kama 2 years ahead. Kama tukienda inaweza simamia na pesa zingine siongezewe juu. Hivyo ndio niliambiwa. Kanyara naranyoliro mwana toka gunere kabwate 9 months. Igo monyorete accident no mwana? Nere nabunegete. Ere nga yabunegete ama goro? Abunegete kogoro na ibigoti. Lakini vile yeye alikuwa mtoto alipona. So saa hii ako sawa kabisa? Ako sawa na ako form 2.
Sasa yeye ndio huyo ametoroka shule, anasema anataka kwenda kwao, na mimi tangu nipata accident babaka aliniacha hospitali na akaoa rafiki yangu wakafanya harusi. Hiyo mwaka 2007. Alioa tu. Pole sana. Omwancho motegereri ne story ende yogoichani sana. Na bekonyareka obogima obo tomenyete andake amabato atochere. Turi komanyereri mambi yago na bokoboka buya korumwago kwenda para chipara echi nchibwata amang'ana amange. Na bekonyarekane kwanyorera achali eye yareta noe no uremafu. Buna oyo ominto atwereseire story yaye naibore tukare buya. Agaika emiaka gatia akanyora obo achali accident on the road. Kiranyora accident eye yamoretereire emiaka 16 araire nyomba twacha twamonyora araire nyomba naende totebiga anu amenyete nko baoroki torasa korara naende ntobaoroki morigereri noe nasa amenyete obeire na eshida eye for 16 years araire nyomba atabwati usaidizi. Tulienda nilipata rafiki akatuma ndugu yangu Dennis Onyama. Yes. Dennis akanipepa akanipeleka Tenoki peke yake. Yeye ndio tulitumwa na yeye Kichapama St. Luke's. Vile tulitoka huku tena hivi juzi nilianza kugonjeka tu staili ingine, sijui ni mawazo mingi, sijui ni nini. Nilikuwa nataka kujiua. Usiku hivi niliamuka nilikuwa nataka kujiua, lakini sikujiua. Nilikuwa nimetafuta suka ingine hapo nijifunge hivi kwa singo, nianguke chini kutoka kwa bed nikufe. Kwa vile nilifanya hivyo, kitu kikanikataza, nikakuwa confused, nilirukwa akili. Pole. Nilirukwa, nilipelekwa hospital. Yeah. Pia nililazwa huko. Kufika huko walisema damu hakuna kwa mwili. Niliongezewa damu juu ya hii mguu, usa inamwagika sana. Sa damu ikuangi sana kwa mwili, HB iko down kila siku. Nikaongezewa, vile iliongezwa damu tena wakanidischarge, wakaniambia niende Kichape nifunguliwe mguu yoswe isi nyama simeusa ndani. So eke nexire obwate Eke nexire inage tu alitukerio ekerengo kerigereri indoche side yeye riugamu yarire lakini side yeye nabeko ejoint nereta iyo ejoint ekobwatani okogoroko timatina riugeri rikoroku nereta iyoga ape joint nereta iyoga so akona shida ya hii joint ingagethana yare moreterete shida mono. Na ukiangalia hapo sasa ukiangalia hivi hii cement ndio hii imemwagiliwa hapa hivi. This side. Nere. Hii ni cement. Na hapa ndio mfupa imekatwa imeachiliwa. Sasa hii ni simu kwenda ndani. Hata kama juu imefunika na uchafu, nyama zimeosa hapa kama panya imekufa. So amagoraya tiga noanchenya igorake amagoraya amagoraya nko igore bororo magoraya tariko igu na ene biara mbiri konyegera. So feelings yendete yo ningo kunana nayo kunire igano igwete okungo igukore wachagete ko igukate no kunaba gukwete igo okoto igwete na nayo kunire. So igogo chinsa kende gyonsi na gokebera ndake na bota igo gochakeraga kinge yabona bone kakinere ngora isaransi kwisuko gaiga na bachingo kachikori ne bichuchu bota igwete na gabo bono noro chara mechu jine chimonyo chiandiete mpaka kokabayo arame chindocha jine chimonyo chiandiete igo
So okogoro kugochiga ngoigwa ore gochakera gocha. ngoigukore gwansi nende gokong'ati sana tindi korara okong'ati sana okogoroko So igas okogobwate shida noko gose noko. akwa right gokorio So kono okobwate shida. akokobwate sida Lakini ande nako gokoigu okogotabwati shida ngori koigu. ngori koigu kora konobo gokwete igu So ase obweng'e amagoro nsi nabwate shida neri eye nere erochekaine ase x-ray otatigete rochekaine. buna gau bono nababegete chichuma igo Chichuma chiabegete okogoro ga. ano gandire kwabare tu okabekwa chichuma ochibona esimiti eyo imorete iga iga bati akabeka echuma akabeka opost ibagare kobeka eswe very fisime ebe ibujointi engonye nsapoti gotenena lakini ara Kaba post. kabeka opost gachaka gosumbwa nyakarusi Egwatote chinsa chinyinga ore koraire nyomba. Timaeti ng'aki okonda noe nacha gose naki ogosoka noe nisiko. ng'ana gaiga koru 27 igo ngotumeke kateta nero ngotumeka yantumia gokonya eyuring nereye bona bono Nere yerensa. nereye torochi bona Iga gose ngobwatukire. nago kobwata nereye gatogotume bona nonya machaya eyetari yuring aya namairare goiteka korwa ase okogoro kumu agoiteka sauria okogoro kore engoro na yuring egoite egweta amaiga lakini sometimes namaira agweta bwana yuring ekere gochere ndabu lakini sasa ni usaa inatoka juu ya kitonda mari kateta inawekwa kila siku kitonda pia kiko kwa tumbo sasa sometimes kinatoa usaa kama hivi na halafu kwenda kama niacho hiyo natumika diapers. Na diapers nazo zinanunuliwa every day. Diapers zinanunuliwa na ni expensive. Juu yangu moja siku 10 zinanunuliwa 1200. So tunanunua kwa wiki hiyo moja tunatumika wiki moja. Nifanye sasira utumiki sana. Lakini kama sahii nilikwambia juu ya hii mguu na hii usaa nimefulia hapa hivi. Kitu kinanisikia hapa hivi. Kinafanya kama baruni. Kikirudi hivi naanza kuhara na kutapika. So tunatumika diapers mingi. Lakini kwa sasa kama hakuna kama saa hii kwa bedi yangu natandikiwa karatasi kama mtoto. Nalalia karatasi. Kere kwanyoleta accident ne miaka erenga kwabwa. Nalilale kuchugokore 18. Nalikuwa ingo chukokole 18. Ige kwanyome tukole 16 gose nalieri engo kia inalikuwa nyomere tu. Nenga hata tinyamiri ngore nanyo mwaka. Ni nusu. Nile tu ile stage ukiwa na mimba unaenda tu. Okay. To understand. Bono timanyeti buna togo chikokolera iga kende nkere naende andake oratebia omorigereri gwatigaire. Ngeso gosaba kwane narenge gosaba where away sasa sister and brothers mama and daddies mkiniona hivi kwa mtandao si eti niko na raha na hatuna kitu hapa kwa familia yetu. Mamangu ana uwezo na mimi mwenyewe sina uwezo. Nilikuwa naomba mnisaidie. Tafadhali mnisaidie. Hii mguu niende nisaidiwe, ioperetiwe, nifanyiwe vile itafanywa, nitolewe nyama skapa ndani zinanuka. Hata silali. Mimi sikuli.
akakutafuna wimbi badala ya kukula. Mnisaidie tafadhali na Mungu awabariki. Mama mwabo asini bono omwana oyo niga arwete rogoro bakagenda amatanga abo bwaye tugatebu tukagenda nao naraire esukari bangorerete bakang'ana abana bande bakamwa bakandetera bono ngacha mpaka agaiga tugacha na mukamokogoti omwabo akobwatia bono tugachi gotora echae mukamokogoti akanyakorera nkabori gaki egiro twacha gotora echae koigwete bobe ng'a yaya eni otebiwe morabagure roche na egari okani butotebi mama nkababubokaira tata nkababokaira bagochi goika chinsa 11 chia amarogoba bagantebi ntokonya gokobisa torisiga agwete roche na omwana amo na mokama omoro omwabo tomayeti gosema oyo ba tata tindairi kaboka chinsa 11 ngoika mombwaria nkanyora eroria ekong'ira bosongo tenu timanyeti ase nkogenda eni omwana naetete iga iga okogenda egari seita okoroku chochi okombwata okoboko baba kayia ogochi gitware ngekoma marogoba nkomotebi igwa akambwata akang'ira mpaka eroria ekogenda tenu agantebi momoikeri egari ekeita igoro bakang'ikeria ngachi kogenda tata nkanyora abanto baikire inchi korigereria ng'a ogontebi rende ndore omwana one ngacha konyora omwana oyomo ogonsoma igo ng'a babokorigia agantebi ntorisia morango moyare na omwana oye moyare omonto ore bobe mokama omoro omwabo bono chinsa chigaika tokaigorerwa ngachi kogenda nkanyora omwana oyo iga abimbete ang'ani abochoire amanyinga akorwana abaira nkaba na ogokobia nkarira kai rende omwana are nkairwa are ngachi korora omwana nkanyora omwana akoyete nkanyora abana bane baimoganete bonsi pi nabo bare mbantebete bagantebia kira nkabera oo tata nkarara oo mambia nkaboererwa omwana oria nkarenta koyo nyore namorenta bono oyo nere ndengererete mono ngatiga omosiko one omonene orendete oyo ngacha nkarenda omwana oyio agacha agakanyeka ekero akanyeka bono tokaigwa omosubati oyio okura osoba oyio barenge koma nkaimoka na omwana oyio oboereire nkaenda mpaka oo nkabera oo chikorenda omwana one agaseriwa korwa tenu riria chikura aye nyama eye ekoreka neye ekoreka iga ere iga bono riria chisegi chiatua 7 nore nyagitari pare tata nakorire egasi inchi komoimokia iga nyama yatigara egetambaa inchi korenta abanto bakomoimokia iga nyama yatigara egetambaa twamobeka arisia mwanyora aire twamorageria na egechiko emiaka 6 aria bono naende rende bono nabo abaigo nchandire tata ngotebi nonye naye origereria iga orarere emiaka 15 omo na emiaka eminge sana nde nyomba tindi gosoka nere ndendete okogenda nyagitari nonde bono buna rero iga twarwa nyagitari bwema rero iga twacha torakora wiki 3 bono nabo achandegete nachire korigereria rogoro na maate nasinyirwa noe na chibesa naki mokonyora chibesa mogochira noe nyagitari nyagitari togosaba twanya gosabirira omosamaria amaya batokonya twagenda tosaba buna ekero aria nyagitari kenkorwa rende nore na etransport nchiere yambora tata tiga obokong'u mboro ngosaba nyasaye buna mwachire iga yeso abaigorere chinchera tabasiekera emerango ende monkonyere gaki omokogoti oyo tata nyasaye naye orabakune bankonyere omwana oyo one nanyaeteire miaka 15 emo ningenire nagwanyaeteire sana noe mogondo ngoenda ore na omorembe ngende ng'a nanya korema korwa ase agachiete nanya kobwata obokombe yaya ndakonywa maete tinkosuka ake igo ngosuka ake igo okomotiga isiko nanyora orwarire buna bono chusi eria arwara akabasuka akaba naki ngachandeka ningegenda tatari goisana nsageka yaya moto chinsa maete tiga nkotebia konyeriria arenge buya omonto oyo atachete komobekera chichuma bogeka chioka chiamachete komoita akura tokacha kobwata iga abanto bagatabereria tokamoira agachi korosiwa niga abegete bobe korwa eri tari buya pole sana asante gaki nagokire mwachire gaki nyasaye karabakune nabo moko monkonyera gaki ase erieta ria tiga ntebe ng'a kwaigure story
ndoteti kwenda atambe tiga tokorera abwate chinsechi nere so emotional nere touching korende egento ekamogigoka ndamogori neri atoe namba yaye erinde tonyerike ase screen ya onde oragani komosupport anyare koba gakomosupport amoikere korwa onde nabo agotaka ng'a inche nabo nkomoira nyagitari kiagera nabwate eshida ritang'ani totagete komokonya arunka mbuya kobera nyagitari ase abanyagitari bamoroche kobua kobera isika kiagera isika ning'egenete ng'a mong'ina oyo takonyara komobweni takonyara komokorera mahitaji yonsi buna abanyagitari igo naki kengogosaba kwane tiga atoe namba koranche toe namba yago ya esimi Namba yane ere 0713 39 2016. yeah so naende yakore emiaka eri gwakorire korwarete 2016 16 years so pole sana nyasaye nare amo naye naende nyegenire ng'a nyasaye nagoseseni nagogokonya botambe Asante. twaraye okwegena ebinto ngochenchibire Amen. negenire ng'a nyasaye natumeka enchera yaye agoikere Amen. mbuya mono. Get the point. Take a step forward.